Wala kemudian kof kadon hapok Shnong Goflink Henry ke Jingiadei hapadang ke Shnong bat kebol peniat ke Shillong kof klov ke ba peniat ya ke kamlong ke babiang ha ke jingi keren bat orang ba Shnong pentol kra Goflink uba Michael Head ula keno ba kebol peniat jo ke Shillong kof klov kam ju ya trelang ha ke bun ki kep bat ke bor Shnong kam tam ha ke jing ai kam ajam ya ki samla ke Shnong nol ba ke persiang do ban pentut ya ki nongsong Shnong ban yat ban yang ha ke te ke madan haduk baka Shnong gahap bentuklah. Ula kam ba kadon kajing don ka golf course kam don kajing mentoy ya ka Shnong ya ki kon samla ka Shnong nama watang ya ki ba krong pisa ki ba up security ru omyo ki trai Shnong. Ula ong bala ya keren bunsin men aikam ajam ya ki samla ka Shnong handai kim pusi Ba lo ong ba dai hadin ba tuklal ka bol Shnong ba kim dai ban krong pisa ya ki trai Shnong ki balik ya kai ha ka te madan. Nak yang orang bak Shnong orang ba kan bah sibun ada ke soka jela kan simtino ban penjat hi ketika golf course lemba kajinya keren berki trajaka kenang man yok kam yok jam kisamla bat kan ajing mentoy ru ipaj ba namar bekade jeka jengok kai ka ba kring ba ya ki breu ke golf na kalian ke Shnong Goflink kamdan kono no jing mentoy kamdan kono jing mentoy ba kane ke jingdon golf ang niru mdan wi khuna Shnong bani yok kam yok jam imdani no wi skorti bani yok kam yok jam mantagi krong parking te ki bri mana barlo ki wai ki mo ki shikor ki skorti mo ba wai ki la wai na ki pendan kami ki ka pegi ka klub pro Shnong Shnong undan ke benta kono no ber klub bani bro ni Shillong no komtai nente ngi mila sa ngira he ngira pun la khang nem ting ngi dei so member jonga golf am te ba kayen ke sem ngi la di pai jonga bro ba ile kai golf ne te ki la kata ngi i te ka golf post ting Shillong ngi le kai lang ngi le kai golf ngi le tangi tai ba no pi la na ka golf am no pi ka no ka ju no kan budan nga ko mau tong ba pi hapor covid kan ne ngi ki Shillong golf club pi ka Shillong golf club pi da ma am kan ne ka Shillong golf club ndai kam dei te ka kamdi ka society kono kani ka private joki kani ka private kamdi society kamdi mana kalian government kini giyo kono ka subsidi ni giyo kono kini kilom itik ka private joki jonga Shillong golf club bar kani ka madan ro ka baki don Shillong golf club kini kamdi ki try kini bing ni kur kan te kini hadu mentar kita siu itu ka bai kendo ya ki kur thank you ki kur karngor ki rumnong kidang siu tiki kini kilong bitang kilong pek kilong ba shimlis ka jaka kin ki pinya kan tama ki shimlis bak na ki pinya dong ni kedon some profit ndai ko golf course ki bu ne bodon ban profit mon ka profit bi tek ka Shillong club mdan ban yo nang no Shnong ne na kina samlane mdan re ka yo nang bi tek ka Shillong golf club kolong ni kan kalian jong ka Shnong hadu mantaru itu si mingi show meeting yong la da la lede da long hi bala am mangi kini ki kur ki bade ki kur jaka ikur kartungor ne ikur thank you ni ikur rumnong kini ki baru ka jaka ki benar beli ki main show government be busuk ani show government di no show government be ka government kasna ki pa kasna ki bro mantap ong pi teng show ong pi kani ka jongi limta kadi ka tourist spot la kata ong pi men ka tu media nga keren ong pa la rai ka golf course ka tifin ong kadi ka golf course nga simen ong kambe ka golf course hai jula ong kong pisa po golf course nga rai ile keleng ka golf buat judan ko iga golf course ban kurang pisah mesti bagi niat cepat ba lara ka shim ka government sibo iga golf course ne ka shim no ka government yigi ki jaka baro badan ne ki kur thank you har ko ngal ongi commissioner men ka tu ngi kren ngi non dekat be ka Shnong non dekat be lara ka don mi ka ji nong jaga ya ka Shnong ka thawi kun samla mata ki yo kam yo jam berkat bisa lara ka don ka pak lara ka government ka pesnai ki pak pesnai ki ne ka shimtino ka government baro ini ki jaka ka shimtino sibo iga golf course mono bani onong kini onong kena Shnong pek mentatang ke jingdon ke nigrim santai kimi okam ki kena Shnong boro satu hamno hunu ke Jakarta te mangi ni ngim kemen mantagi yang ni ke apre hospital ko weng ne te mantagi okam bi jam em ki kena Shnong mantai bahek isna ko hospital hang ni ngiyo ki okam bi jam em te di kita kadawi ngong pi la kata man nak dan ko lemah kimi bidia kali ngong pi la ka shimle ko gomen ni ka di jingkur kui ke Shnong la kata kan kalian ko gomen la ka shimti ni ya ki jaka baru am kasna ki pak ngi ni ko lalong no kadi ka tourist spot si sate mene kadi bapli ni hokar se ki bashong ne po madan mau ki bar shong road side isnai baba pli
Mena kani ngol ong i dalam meeting lang i MLA. Ngi ong i lada piwara ini ke skim apa golf course, pi penbahaya ni ke golf course baka kanlong kata ka international golf course. Te gini hokers beli mai jaka no. Ban bu na la ka jong maki. Kani ke roadside bodo kan clear no ka jaka jong ki babun ka dan tu. Kadang kita madan saw bahe ka tu. Ai jaka ni ki persna ni ki hokers bodo. Pin be si ibu beli ki. Da mangata ong kidi kinong susno jong asda bodo. Kinong Shnong jonga ki basa mo ro basa shi fin be ki be ple ngati shi met no pi fin be ki em te ka kta pi nong pi ni su tu ki shong haru su ro ka wit igel ya ka ye ni su tu bang ngiru man pinge jam ki shong dukan te ka Shnong gam ju krong na ki stingaro ngim ju shim stingaro beli ngim ju shim kane ka ji kai ka long na ka Shnong ni ki hokar jongi gidan ko hokar le per snai de mele per snai de building ki hokar jongi baro ka shong dukan pi dale itu hokar market kali hadu ka belai kam ju shim ka Shnong kam jushim ka belai persna emili ngong em ai free ya ka belai ni si mangi Shnong ni si mangi ke Shnong ka belai do beli emili lo ang shwa ban play ka teri ngong em ngim de ban shim bisa ya ka ni kun baduk ila play ka tang jikmi jeng i kun baduk ngim tre ban shim bisa la kata ka Shnong li kai kata ngim jushim bisa tedi ne kata ka dawn ngong pila da pi la da ya ka ni la na ka liang ko gomen ka shim ti no nei baru ki ban shim long na ko ka tourist spot kan te ka o pi ki jungkur ku te shi ka long shai khna samla bari ka Shnong ka thau hi nei tang ngi ka Shnong ye bro hi we ka Shnong ba hap lang ka benta kum ka moro ka siap bar ka thorba ban mangi Goflink le ka ji kren ni ka balabun kalabun bun mun shang lai kren ba bele gini long ni teng mun shang lai kren ba bar por ngi ker ka sainer baro em mong ba ki om bakin krong no ka pisang ni ba kumta te ki on ai kam ai jam ni khna te tu por klai shong kilawan panjirap nanga ba kilawan panjirap tengah lai kran bagi romba Shnong ke siap yang puterba lai kran mat kiti ki to ba la ragi yo kam yo jam kena sama jungi te ka biang tengin ni ready ban ai lang ba ti ki om ni krong ya ka fees tengi pe gila om pe persiap ba ya ka Shnong Goflink ba ka puterba ka siap mendai ban krong pisa ba di ban ai free bi kini bikin ru ka badan te da ai free ba kana bikin ru ka badan kini ro kam dei ban ba pro isi kindan sajan sendiri kile kai golf boy boy ski film la te gini ri la bu de kapor kan rio do sal ba jan mit bu bam dan rio kila ban ru pedi tang de epic te don kapor ki bam dan epic ikna ai samla ai bro ki bam dan epic kidang hapo khatras nam ki wan simle jung thon ro masnam ina jung thon kila ban ru te kata ka jingi pen bet berki te kila ready we on to la biang te nata ka la ya kata smart ki la krong pisai ka medan kila sedang man penyi ta ka jong ke jong kila sedang man pendik yin on Shnong ru ba kila sedang man pan ka pisai ki ru nei dan dadep nang kata tingi PE lembaga media ila ali penkhang lo ila ali penkhang la dem ta tingi la shong meeting yang di DC dengan dong kurba ilong di sini ila ipen be ila shong kata minutes la don la shong meeting yang ba ya ke Shnong Goflink ba gini puterba siap ina I free de ban krong bisa ka no ba da haju ko por il ong bala da kini skor 3 ki badan hang te la da di pendik yang ilong Shnong di naik liang di DC lo ong ba hano no por ila ban weng di skor 3 kila ban bu no di kiwe idon lang director in charge su uba hektor ladon lang tinggal ipen bet kalau mi bah jukul mal ni bro Shnong kila idom ha barka koi ka tin tli do gini ki kum shong ni skor tiat kambiang re kum kren ki long kemi kan kalau very rude jadi kita kata ko bun ka complain lawan ngal dala jong shimet ngala lek man pen kan ra ilem ba fi media jadi nila ila kon di singi ba nila ya shong la ipen bet to kala bet kala biang tementar kam dadan itan re tebalong ka jumut adu mentar iem pernah kalian ke peterba ke siap em ki kena nanti beli kim yo bandrung tang Shnong Goflink ti kim nur ni rung be beli ni pertar ke Shnong dak tum hungru balada dan mana ba pendik ino Shnong Goflink bandrung apa madam begini ya step kita men di samna ni ki romba na kalian ka Shnong na kalian ka dorba Shnong Goflink anytime kelawan perhang ya teka jingkrong bisa kam yo jam muntan wi khna wi kam yo jam pin pe mentar se ba ti te mo ya gane construction biki pentre mentang te biki pentre kanala ki pentre gane ka golf pu ya gane ka golf ki pentre yang ki pentre kanala ki pentre nata ki bun ki kam ki pisnai ki toilet boro at least ki api ai kam ai jam ke ngam chom chang si pe ngala long member ni la bunsnem mun chom chang ki singa si ma dong don ni baskon dang don ji jong ba shulai ki long ki rio rong ba jong balang rapsang idang dan kini em ki ai jam ikna samla perkan opi da bangi bu chai ngidang samlar ngi akam ngi ki bun ki kena samla ki akam man pentre nanti ki akam yo jam te la adu bon kini ki betmai em ani ngasang kila sedang ban peni ya ka bor kan te dan mena kle ka bla depro ki wan pentre kita ki banabar ki drill ti wan pentre ki bri banabar te na kaliang ki samla
nagilang ni seng samla bat girong badong tigla pentip sanga be ki wan tri bi hang ba ki on pilayo jiktip ne tengok am kami jiktip ki kamshim kan kuna permission ru te lemba kata on klek ban check lek ban penkang tigla lek ban penkang ki amba shwa ba pintri kan ne pidun submit sekele license bat muno kontraktor batri wan mi shakashno pi kata de ko hok hajin pas kini kami RSS lady kita kadi ko hok jong kashnong bukan check asai bu utunong trai ulebo asai utrei ente la sai bu idan ki khna ki khun jong ani khun jong no ki ya step ki ka ki ya ubri bana bala sha uja e ule i kati manon bakle te lamba jo kata ngi pensenge ka kam ngila de pensenge ka kam kita tingi tho shi ti po idi sha Shillong club yang bini pensenge ka kam yang bini submit sha baru ki level license baru ngi tho shi DC ngi tho shi SP ro teladep nang ta halor kata bar kile kini ki member ki file the petition ya ka Shnong shak high court kila de file ke petition si high court derep ta high court ka high order kata pa copy lang ESP ya DC but you rumah Shnong ki pa yang ba kili ki sna ki renovate ya ka toilet ki sna ki ka club men nak liang ka Shnong ban mendai ban pendik ban penkhang te nak liang jungi di kas tu ka court ka di halor tu tingi hab ban buram ngimla ban man persya ka court sen bala ai ka disen ka court ngi hab ban pediang te nak liang jungi ngi sangi ngi kham ong issue mata ki gitu lebor ki bon nabar kimdan tangka kerteng ki par pon submit ka Shnong te mata ka khandai trik do kadon ka hearing ka jong ka Shnong ngila do ye krem legal advisor jong tingi ngi sa tho beng sai ku ngi sa tho ba mangi ngi kham persya ngimdan ka no ka Shnong balong personal ye ka club ngimdan ngi ong ba kinu ki brave ki bon hang trai hang tai kidi ban buram ye ka darbar ye ka Shnong kin ban submit ye ka labor license bar uno kontraktor batrai bar kinora ye ka police verification bakal long siflat ke boro la sai bu la rangim le ke police official la da ka Shnong ngam tip ni hang ni apo Shnong mano batrai ro baro gap submit ke level license apo Shnong kata kadi ka hak tu jong Shnong men pe la da mangi ngi pe ye kata ka jurung kini ki menderi ki jurung ibro la da Shnong pe la da kini ki omba em ka de ka jaka ka jungi ila menteri tang ka de ka jaka jung pi pile ka ba manang tu long se la da pile ka kam ka basni ro ka Shnong su pe se kam na long pi kata te mata ka kanai tri ngila ong yu legal advisor isa jubab sha ka high court isa ai ka reason ke ga jongi ba ngi persya ye ki bangi khang ka kam menta ti la ya ka kam ba ble ngi mla ban persya ye kai ko order ka bla high court ngi haban mo ngai ngi haban buram ka bahalor ka di ka court ka di ka ai ngi haban buram tamalong ta mangi ro nakal yang Shnong ngi khamle e kono bangi pen khen ye ka ai ngi ban pendik ini no ngi don kono ka personal nakal yang Shnong very bad pi ka long no bang patangi pi hap ki Shillong golf club ki long no pi teng hapor ki don kam ye ka Shnong kan hapor ki don kam ki Shnong ki baro ki director ki wan pa office nga so nga ngadik ngam di tong rong ba Shnong ngadi president jo ka pra Shnong ti wani kundu e ngabe nga hadu i terba rong ba Shnong i ka syap rong ba Shnong ni pen kongo te ka don ko ka inspection ni bila lang hapo syap bagi ong ba ye kane ka pi kane ka syap lawan nang ne ka runga kane ka national game menta ki ong ba ye kane ngin sna ngin pra ni kane surok temut kin Shillong underground kani ke surak de underground te kani ke caka ba like kin ai ban ya no ye lenti ye no syap tingila kila wan lagi director la don la manga irong ba Shnong jo ka syap la wan lagi pe ke caka menta perkat fila saus nem kim ai tingi ti caka ban yo ban penurung kali bagi yo ban khang no ikane nang ne at least mut ki dai le golf kam dan jingwit nakal yang ka Shnong ngi ngang de golfer ni corporate bi begini ban trailang ni le be tamakini em ki Shillong club kilong selfish ba Ilong selfish ba tangga bagi don kami la jong kinwan kingu kindam himut pikat kane ke fencing baru balik ni kam dei tang mangi hado mangi pun terba pakai siap ni bangi bayar ke Shnong gini bang hong isu tu balik ong bi ni happen fencing kate balik tentang idon bi tentang boy kane jing fencing mo gaya da sha mo ka kam Sniew ani ka di drops ka penia breu ni kate mo gaya da tapi tentang kini pa lalong ta ki use kini ka Shnong kin telah dapat kata kila kula dengan embang naik kam ajam te hadir ni telah penbiang ni ngala announcement ba wara application bro kisam like la wara application hanga bro ban aikam ajam dal adep nang ta perkapi ka tulap yon ai kan no 1000 tengah si benai mana pentrai temut ketuk lalong ki hara ki lalong no ki pendan kami ka Shnong ha bodon kam ladem ta ki kentai ni ka Shnong 1000 mana menteri dekin di mentan nah bateri government hapo government ki master rule ru mata kira yo kharwi kan arajar si benai hi mana menteri te lalong nang ta kan la kata mo fi mentahi ab Shillong golf club ka Shnong yam ngimdan ka Jingiadei ka baba bali yu nakalian lalong ba use be ka Shnong ngimdan daw ang ipiting ngimdan daw simet ngimdan daw ero lalong ba punan kam ba ka Shnong am hab gidon kam maki haba rela sutu pat ba kimdan kam si ka Shnong mlele klabyang be
Tega dia kata kada, tapi bila kata buat pibla, ya kene ke Shillong golf, ya kene ke golf course ke badan kene nakalian ke Shnong ngim dan ke konur. La kata min ke tusian ngi one meeting, pi lembaga media ngi lai don lang emili di sini keren be. Ada ke ne ke national ge la da ke success kene ka scheme, la da ke wanang ne po yu ne ke tourism kan pentri, tan nakalian junga tengah kerpat de kata ke wei mongong ala ong ye commissioner ngal ong ye konkurba ong ye emili ngi la kerbisha emili ong be. Dei ben yo kam yo jambi khun samla ngi ne po Shnong. Lada mio kam yo jam ikun samla jingi ne Shnong am ye kata ka bashabe na kalian juga darbar Shnong ngim sha kan pentre ini nuru ko ngim ong ko golf course ka outside ki footpath kuno kita ke surak sengki nga danga hi em shimen na keren em ngadon kam bi yo kam jo jam ki kun samla jingi ndai tang ki kun samla na Shnong golf ring na pentraba bahap lang na po moro bahap lang na push up bahap lang fitim ni kita kemadan sawo por begilero hadu da kameli scheme kelarung lupang tai kita kemadan sawo dan itu bagi krong pisang lagi di emili jengi baik ila da scheme pang tu wan pentre gitu mana buat penbahai tu kemadan boro kadang asam riful penbahai boro tapi mentabi long di bikini em la long kim burom shu ke Shnong berkat pi yalla chini shite kilet be chaka an ke badi bahalo di file petition halor ke Shnong tamlele ki mat file ngim don problem mangi ong ipi ngile kono no ngimle ye ke bamde ta mataki gile chaka an te ngila ngi hable chaka an pi ka an ka ong ipi ye baro ka dol la mle ba ka an ka don ye pi ni yanga ka an ye baro la da pilet ma pir ka byang let mangar ka byang ka an ka pediang be te di ta kadang ong be na kaliang jo ka Shnong hi mentangi kala klub besar bar Shillong golf club tingi ngim tre ba ye tre lang rengkat chwa menta shipor chwa hadu ong pi la da kambet ka don ko ni ka pak rekla mut pliem na kaliang Shnong hi kam ai mi no si kimut snai ka pak ne kari 25 crore kila nilai show meeting bai dan lang se walang har i deputy chief minister la dong yang ambil jengi ba hek don lang manga la don lagi extreme number jo Shnong big seng samla gila don lang i president i don lang ne nilai don rekat lang ting lai don lang ngi nga ngapan bitang kowe ki ong ba INOC bengin snai ka pak ting ong ato ni ngin ai ke INOC ke Shnong ngin ai tama shwa bengin INOC pia portrait ke traje karo namla ban INOC em ye ke jaga ju ki wait Shnong am dojige ni ong be Shnong stick bitang kowe de ben yo kam yo jam ki kena samla badi ke ba pipli ba pang tu te na kaliang emili yang di bersna ko ke futsal tang na mata kata futsal bagi thut em kim tre bersna ki cancel no ke ki ong be bersna ka pak ru ki ong no hana 50% kin nong tre kin don ki 50% den kin don Shnong beli kin don tre ki 6% on di bendan bikin nong tre jongi no Shnong beli kin don ki ban ong ri ki bagi pindah ke jingyo nang ne bade menyo long som itu kon mani kan nur 10% 15% ai ka Shnong ngim da tre ka pisang yung tangita tu kon mani tamang don kambet tang ko street bet ba don kambet ban yo kam yo jam ki national ta kadon ka meeting dan lang deputy chief minister ba har nga yo ngang iru ngom beli pim shim no fi ka government at least bela shim no fi ka government ki kana samla ki yo da tulap jong government kini akam yo jam ngiri shong ni ngimdiri mi shong bagi don dawi ni no ngi shong ni lada mantai ki kena samla ani bo Shnong po thau lada ki i bi ki trei kam gini ki bre bona ba ngam de manga ben mantai bi im teng ba ni keren men ka tu bla de media ong ba boro ki kena samla boro ki bli ong ba o ka kam ka jam la shu trei bi ki high level fitim mem kata ki high level la konsorsium udi MLA umde high level mono high level udi MLA lada MLA kwa nai kam yuna no bla be mentusin aja no miliar ngilong MLA ru ambai em nang ni shikman lada kami kano no ka kam ka jam po Shnong na kaliang MLA o nyetre lang kat mang po Shnong di beli kami kena samla boro yuni na ina haperti kurdu kam teman da ngim dan kam dan jam lasu shangi kena lasu di drops di tidak babun em mangi ka jakangi dan bong pi teng beli mangi susunggu pa ini ki kur thank you ini ki kurum nong mangi perkat pise kan ka komite hall kan ka jakangi kan komite hall jungi claim uklop musuai kan ni don bukan ni kan ngila yo ka pata ngila yo ka dosi na poki kur thank you but plus ka government scheme ngila yo kan na po agriculture ibo rai minister baik nyup sanlak bingile renovation kan ero ila ora bahatu por pengin petrei ka tur ding dan NOC ki ai ki kur thank you ngire ka NOC kan ero pertat ya kini ki club di Shillong club ki detang kita nong songwai bo shimli se ka jaka mentaki kam try tong pi julong se mentar ndai tangi kata ya kati ke jingkrong pisale di danga shimet ngalafuni MDC yo ba strong ngong ba strong ngong ngabali pimlet ban check trading license mereka club kamdei ka tribal corporation kadi non tribal te bali pim check trading license te ibas MDC yo ngalai kren UCM laikren te gitu ri kelman ada mentang olah piwan nginyere dekat ba Shnong nginyere dekat ba Shnong check kan kadon ko hak ban check trading license
ki krong pisa ta dus konsil ka dai man pe ka ding seng di man cek ngala inform yi chairman yi MDC jungiru ngala funi asin isin ngala om ta du mata ki man pe dai kan man pe la man pe ka Shillong ready ban lek man pe piam na Kadi